米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O paranaan no kalulumak no misa Kristo ay ko ulah。爱是基督徒一切行为的根基。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨嘎兹在阿格林多，多鲁古沙法阿兹方。Sakatulu atusir suarsa anu maami-amin ko lafong ako amala sa palalah anu kinafalafalah kako tutireng ako amatuluh anu caay ka ciulah kako tutamlaw i awa ay kupus no lemak ako saan。哥林多前书第13章第3节说，我即使把所有的财产都捐给人，甚至牺牲自己的身体被人焚烧，要是没有爱，我所做的仍然没有益处。Salikakaaw, umitulungay kita umisa Kristo ay to ulah ni Yes Kristo a mitlemak to maamaan. Ano caay ko nanu ulah no falutso ko kalutlemak no mita.Anu umaanto ang ayay at lemak ko nilemakan itai sa ay katatulong i nafalutsuan no kawas。我们基督徒是在凡事上效法耶稣基督的爱。如果我们所言所行不是出自于爱心，无论做了什么善事，都是不合上帝心意的。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangaw, kurajan ko falutso ako. Ta caay ka pakay ni i nga ayay at lemag ako. Ami simel to tati ihay a pinangan ako ami paares. Nanay unay falutso ay a ulah kako a mitlemag to maamaan. Ta mapaatlir ko ngangan iso ato sa kalemel no tamtamlaw。主啊，求你洁净我，使我不以善行来掩饰自己的恶念。愿我在任何事情上都是以甘心乐意的态度去做，来荣神益人。Pakai ni i tatamaan ang angan tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。